Reka duguhe ikaze aho tugiye kukuzanira imari rwose iri mu buso burenga ibihumbi 2,000, iri ahantu mu gace keza hano i Bumbogo, munsi ya za site bakase i Bumbogo. Ni ahantu rwose heza nk'uko mubibona, hano ni imihanda, uyu ni umuhanda, ubwo butaka bukaba buri haraguru y'umuhanda burimo aya mazu muri kubona, tugiye no kubereka neza. Murabona ko ni bunini cyane, ubuso ibihumbi birenga 2,000 aba ari hanini. Rero reka tukwereke amazu arimo. Ni amazu rwose murabona yuko hano ku kijyanye n'iterambere riba riri imbere cyane, ayo mazu ngaya mbese ubwo murahabona. Ni amazu rwose ushobora kuza ugaheraho ukora ibikorwa byawe. Ni ahantu muri karitsiye nziza, hano i Kigara iyo uvuye i Musave kugira ngo uhagere kuri moto baguca 1,000 gusa. Nawe ubwo urumva aho hantu ntabwo aba ari kure y'umujyi. Aha ni ahantu ushobora kuza rero ukagura ibintu bikagenda neza cyane. Wahagera ruguru, mbese ni haraguru y'umuhanda nk'uko tuberetse imihanda hariya, haragenda hakagera ruguru hariya. Aya mazu rero arimo. Aha hantu nimwihutire kuza kuhareba kuko ni imwe mu mari ziciriritse kandi ziri ahantu heza cyane. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.